Билет телеканалында хаберлер, студия Дельмасы Блакимова. Ассалам алейкум, вешімдіке дақаға бойле малюмат. Қырым бұйық құрыжылық спортив объектлер құрылмасыны Русия спорт везерлінің бірінші муавины тешкірді. Сергілер халық кезінтелері ве онлайн шекелінде қуванч. Қырымда халқар бірлігі күні қайт етілі. Уролог еким инфекционист олды бызымдайми рубрикамызда коронавирусқа қаршы көрешкен екемлер ақта икәйенің девамы. Cumhuriyet yolbaşçısı Kırım sakinlerini halkar birdimligi kununun hayırladı. İçtimai ayaklarındaki oy seyfelerinde Aksyonov bu vakıyanın mühimligi ve tarihi emiyeti hakkında hatırlattı. Devlet bayramının tamırları da 1612 senege alıp barıla. O vakit halk Kuzma Minin ve Dmitriy Пожарский yolbaşçılığından Moskvadan leh intervyularını kovdu. Böyle etip Rusya tarihinde en ağır devirlerinden biri yekünlendi. Bu cesurluk nümesi gelecek nesiller için halkar birleştirmenin timsali oldu. Сегодня единство и взаимопомощь помогают нам строить новый Крым и достойно отвечать на новые вызовы. Будущее России и Крыма в руках каждого из нас. Быть едиными в любви к Родине, быть верными заветам предков – вот наш долг перед страной, перед историей, перед потомками. В этом главный стратегический ресурс успешного развития нашей страны и нашей республики. Главный источник нашей силы и уверенности в завтрашнем дне. Желаю всем здоровья, мира, добра и процветания. С праздником вас! Кырымда COVID-19 хасталарының 66% ağır ve gayri ağır vaziyetке buluna. Bu haqda бүгін Cumhuriyetinin sağlıq saqlaf veziri Aleksandr Astapенко haber etdi. Sonki sutka devamında 224 kişi tedavilendi. COVID infeksiyası da 202 adamda tasdiqlandı. Bu haqda Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov o'z ijtimoiy ayaklarındaki sayfelerinde haber etdi. Umumen pandemiya başlağandan beri Kırımda 10.157 koronavirus hastası belgilendi. Sağlıq saqlaf vezirligi bergen malumatqa ko'ra bir sutka 3 hasta vefat etdi. Umumen butun vaqtda regionda 151 koronavirus hastası vefat etdi. 5881 kişi yaxşılandı. На сегодняшний день на лечении находится 4247 человек, из которых амбулаторно проходит лечение 2351, что составляет 55,5%. Всего на искусственной вентиляции легких находится 27 пациентов, что составляет 0,6% от общего количества. Kırımda ÖRVİ hastalıkları boyunca epidemiya sınırlı 21%-ға ziyadedir. Bu haqda briefing ketişatı devamında Regional Rospotrebnadzor idaresinin rehberi Natalya Penkovskaya haber etdi. Yalta, Aluşta ve Setler rayondan gayrı Kırımның hepsi regionlarında COVID-19 tarqatılığı sakinleşti. Мы видим значительное улучшение соблюдения масочного режима. Комплекс дополнительных мероприятий, который должен соблюдаться, он по-прежнему актуален. И все те мероприятия, которые прописаны в указе главы, они должны выполняться неукоснительно как индивидуальными предпринимателями, так и юридическими лицами, так и гражданами. Karasubazar rayondaki Feydik koyde birden bir su menbası kurdu. Endi koy tek getirilgen suyunu kullanıla. Sakinler su yetişmemezligi meselesine nasıl çizilgenini aqta bizim muhbirlerimiz tarif eteler. Evnin çerçevesinde yağmur suvunu toplamak için kopkalar. Azbarda iki büyük bak. Efendi köyde yaşayan adamlar böyle çereler bakmağa mecburlar. Çünkü su yok. Talat Abeltarov köyde 1989 seneden beri yaşay. O'zi işten qaytıb su almağa yetiştirmegende komşuları yardım etti. O'zi işten qaytıb su almağa yetiştirmegende komşuları yardım etti. Вот водовоз приезжает, у него короткий шланг, то есть он на улице, шлангами их наполняет, мы на работе бываем, нас не бывает дома. Потом приезжаем и вот так вот перекачиваем. Нариман Мурахас 32 yıldan beri komşu sokakta yaşay. Bu yıllar devamında su meselesi böyle derecege kelmey edidey. Kuyu kurup kaldı. Su bitkeninin bostan işleri de bitti. С июня месяца, представьте, нету воды. Не искупаться, не приготовиться. Это сейчас, в последнее время, сейчас хоть начали возить, в неделю дают 300 литров, с понедельника до пятницу. Вот 300 литров воды. У меня 6 человек в семье.
Энді совны дорт машина ташы эрсокака су Қарасу базардан автота экі керек кетірілі. Умумен алғанда сакелер бір күнде 40-қа якын кубометр су філді етелер. Сув кетірілген соқақларының сайысы әп арта. Август айында 23 соқақтан тек дортыне сув еткізілі еді. Энді есе жедвелде 15 соқақ. Тек сув чекіп чықарылған ерге якын соқақларда сув бар. Терен қойылар қызылған кемергерлерде де сув бар. Расчет нормы потребления на подвоз воды составляет 54 литра на человека. Это 84 куба в день мы должны привозить воды. На сегодня мы привозим 38 кубов воды и раздаем ежедневно. То есть каждый человек, проживающий в селе, получает воду 2 раза в неделю. Койды сув меселесі чүзілув yollarından бірі қошмас квашиналар қазылы ведір. Ама епісі бір сув едеклері сыңырлы. Қарасу базар мемориеті ве вода Крыма муйсесі тедбірлер планын тызды. Оңа көре Фендикой Қарасу башы койындеке сув мен бағасына қошылacak. Гүзел Мамбетова, Илья Кутузов, Арсен Фукала, Миллет үшін Қарасу базар районы. Грузия Федерациясының спорт визерінің бірінші муавины Азат Кадыров Қырымда спортив объектлер құрылғаны тешкірді. Тавел көйіндеке Олимпик резерв оқув юрты олды, бірінші барылған ер олды. Комплекс енді 75%-ға екінленді. Бұндан ғайры визерінің муавына алушты шеріндеке Крымский адлы идманлар мерkezini де бір sıra дегер объектлер зиярет етті. Эшлер беден тербиясы ве спортив инкишаф етілуі адлы федераль мақсадлы программа бойынша алып барыла. Мевзуны Гүзел Мамбетова девам ете. Олимпик резерв оқув юртыны 1989 сенесі құрдылар. 30 ел девамында бұл оның илік реконструкциясыдыр. Бұл ішлерге 300-ден зияде миллион рублей айырылды. Комплексінің тамираты земаневи стандартларға уйғын шекілде федераль мақсадлы программа бойынша алып барыла. На сегодняшний день ведутся работы на 4 локациях. В одном физкультурно-оздоровительном комплексе полностью закончены работы. Это у нас комплекс для занятий тренировочным процессом по видам спорта борьба, бокс, тяжелая атлетика и в завершающей стадии реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по игровым видам спорта. Тезден хуруджилық мейданында идмалар кечірілі башладжақ. Комплекс спортив снарядлар ве яш спортчыларнен толаджақ. Bundan gayrı Rusya Federatsiyası sport vezirinin birinci muavini Azat Kadyrov Cumhuriyet yolbaşçısı Sergey Aksyonov ili Yarımada'da sport inkişaf etmesini müzakere etti. Обсудили строительство и новых перспективных объектов. Очень позитивные, скажу, итоги встречи. В целом есть полное взаимопонимание. Мы понимаем, как нам довести до логического завершения те проекты, которые сегодня реализуются. И договорились о перспективах сотрудничества с тем, чтобы в ближайшее время также продолжить динамичную работу по модернизации спортивной инфраструктуры. Азат Кадыров иш зияреті кетешатында алуштада Крымский адлы спортив азырланып үшін идмалар мерkezini бақып чықты. Якын 9 гектар ерде ерлешкен комплекс чоқтан чоқ спорт чешетлерінен оғрашмаға имкан бере. Мерkezінің бір қысмы енді тамир етілген сон қоланыла. Су спорт чешетлері үшін универсаль 50 метрлік бассейн құрылмасы девам ете. Здесь уникальный климат, уникальные условия, очень хорошая атмосфера, очень хорошие условия. И мы сегодня с нашими коллегами при поддержке правительства Республики Крым работаем над тем, чтобы эта база, вот она как была в советское время, да, одной из лучших, также чтобы сегодня стала лучшей на всем российском пространстве. Спорт vezirinin birinci muavini qayd etdi ki, buyuk sportiv inşaatlarının rekonstruksiyasi Yarımada'da sport inkişaf etmesine buyuk siltem berer. Güzel Mambetova, Alim Sidaliyev, Millet üçün Aluşta. Судақа яқын елешкен хапсхор, Шелен, Ворон ве Айсерес көйлерінде 62 контейнер мейданы ерлештірілежек. Ишлер кой территорияларының комплекс инкишафы адлы программа бойынша алып барыла бюджет 2 миллион рублеге яқын. Бұндан евел чөплік бақлары топрақ үстінде турайды. Енді чөплік учып чевречетке дар қалмас. Поскольку морской является курортным поселком, да, внешний вид для нас очень важен, для наших гостей. И оборудованная контейнерная площадка, она, во-первых, немножко скрывает, что там находится, какой там мусор. Ветер его не разносит в случае какой-то плохой погоды, он не мокнет и аккуратно вывозится, убирается. Келечек сенеден башлап, көйлерде қалымтылар айры-айры жыладжак, чөплік чешет контейнерлерге тапшыланулығы планлаштырыла. Бұйш картон ве пластикнен башланаджақ, оларны сонра қайта ішлевге yollaджақлар.
Пайтақтымыздың мерkezінден çıkmazdan adamlar алқ басамағдан ерлерге яқын ярма Қырым манзаларыны өз көзінен көрмек енді бойлы имкан пейда oldu. Қырым-Татар музейінде халқар бірдемлігі күніне бағышланған бір қач экспозиция açıldı. Bu Алтын Орда дәуірінде ait уникаль артефактлар, евелкі Қырым tasvir etilgen resimler, vitraj örneklері ve халқ turmuşunun eşyaları. Milli tarixқа mevcu eserlerini muhbirimiz Naciye Исаева көрді. 8 көшелік пенжерелерін көргенде, я да пенжере, я да бір дивар үстіне бір сөзленме. Мына бұнда көреміз eski заманауи bizim витражлар. Ренкли янсылар әлемінде Қырым-Татар музейінде açılған яны экспозицияға более серлева берілді. Жам ресімлерінен яраштырылуының қадими усулыны яш ресамчылар Зира Аблязизова ве Эдем Якубов құланалар. Экі ұстада арт-декор үстібінде çalışалар, ама әрбірінің осыне хас олған ижади чизгілері бар. Чоқысы ішлер жам үстіне боялар төкілмесі усулынен япылған. Ве бұнда біз көреміз, eski ден кеби япылған пенжерелерінің örneklerini ve diğer taraftan tek pencereye degil ve duvarda da asılan böyle bir boyuk vitrajlar. Музейден шығарға çıkmayıp da evvelki Kırım'nın eski tar sokaklarında kezinmek mümkün. Çoğusu sokaklar şimdi yok, olar tek kartlarımızın hatırlarında ve bu resimlerde kaldı. Kırım-Tatar evçikleri ve merkezi meydanlar, yalı boyunun dürberligi butunli aksetili. Ramiz Bey için tuğan yarımada daim ayrı turgan mevzu edi. Ozu Özbekistan'da doğanına bakmadan Kırım hakkında hatırlarının beraberlikte oldu. Ramiz Netovkin'in böyle bir esas yönelişi onun icadında bu hara beyaz resimler. İnce, zarif ama bunun birge emin sızıklar. Muzeyinin ulken hadimi Şefika Abdurrahmanovanın sözlerine göre onun resimlerinde terin münderece saklı grafik resimleri o kadar mucizelik ki olarga bakanda kara beyaz tüste olğanı unutasın. Öyle duygu peyda ola ki sanki onların tuzsunu, kokusunu sezesin ve hatta hareketlerini koruyasin. Bir yıkıntılık, böyle bir asretlik, böyle bir sanki bu hayat geçi. Sergide da bir yanı kolleksiya taqdim etildi. Bu Altın Ordu devrine ait mimarlıq, kult ve turmuş eşyalarıdır. Bu ince Bek Hatun medresenin kısımları, keramika borularının parçaları, çölmekçilik şeyleri. Onların çoxusu tek bir nusxada saklanılgan. Da bir meraklı ekspozisiyada milli urbalar, kadınların baş kiyimleri, baş yavlukları ve duvarlar bezitülüvü için yüz bezler taqdim etildi. Olar hepsi Kırım-Tatar urf adetleri boyunca nağışlangan ve çeşit örneklerinin yaraştırılgan. Milli tariximizin şedevr eserlerini görmek imkanı bu yılın sonacı var. Ekskursiyalar 5'er adam keçirili, mesafe kaldırıla ve maskalar kiyili. Naciye Исаева, Sanzivadinov, Millet için. Bugün Ahmetjit'teki Halkara Havalimanı'nda Halkar Birdemligi Kunune 40 foto eser taqdim etildi. Fotolarda Rusiya regionlarının tabiat, mimarlık ve medeniyet jetten çeşitligi. Emdi memleketimizin tarixında esas vakayalar aks oluna. Bu mevzunun tafsilatlı ile Sultaniye Bakal devam etti. Bugün Halkara Havalimanımızda tantanalı şekilde açılgan Sergi Россия полет через века dep adlanamında taqdim etilgen fotoresimler memleketimizin milletlerine, onların urf adetlerine ve Rusiyanın dehathala yerlerine bağışlana. Fotolarda tabiatının güzelliği, mimarlığının çeşitliliği, Rusiya medeni, tarihi ve ruhi mirasının zenginliği aks etili. Выставка очень понравилась, да, я пока ждала, увидела столько картин и думала, что это какие-то разные города мира. Потом, когда стала идти читать и присматриваться, удивлена была, что это все в России. И это не может не радовать, что у нас столько красивых мест и столько талантливых фотографов, которые могут это запечатлеть. Fotosergi Halkar Birdemligi Kunu açıldı. İşlerinin müellifleri memleketimizin çeşit köşelerinde yaşayan fotocular. Onların obyektivlerinde Kamçatka'daki yanardağları, Harılgaçlar yuvası, Altın Altay, Kırım Köprü ve daha çok unikal obyektler. Ulu Galibi'nin 75 yıllığına bağışlanan fotoresimler ayrı ekspozisyonu teşkil etti. Это праздник, который объединяет все наши народы России. Мы должны помнить и понимать, что когда мы едины, мы преодолеем все трудности. Anna Putilova Kemirova şehrinde yaşay. Kırım'a ilk sefer geldi. Ayta ki havalimanından da çıkıp yetiştirmedi ama müzbe duyguları tolup taşa. На выставке такие замечательные, интересные, яркие картины, отображены такие интересные места нашей большой страны.
Даже заметила здесь наш родной Алтай, который находится буквально недалеко от нас. Очень красивая фотография. Лейханын мақсады Русияның чешетлігіні, ведюлберлігіні көстермектір. О мемлекетіміздің 85 регионында башланды. Қырым Жұмхуриетінде сергі ноябрінің 30-на қадар девам етежек. Султане Бакал, Дмитрий Низовой, Миллеті чун. Халқар бірдімлігі күні бүгін Ялтада да қайд етілді. Анда байрам тедбірлігі кечті. Бұлақта Сабина Дениеваның левхасы. Байрам мұлты үкім сүре халқар бірдімлігі күніні қайд етмек үшін әм Қырым сәкенлері, әмді Дженюби пайтақтының мұсафирлері топландылар. Здравствуйте, с праздником! Здравствуйте, вас также с праздником. Спасибо. Скажите, с кем вы приехали, откуда вы приехали? Мы живем в Ялте, вышли сегодня в такую солнечную праздничный день погулять на набережную с сыном. Отлично. Ну как вам атмосфера в целом? Атмосфера очень интересная, веселая, праздничная. Хорошо все. Скажите, а что мы сегодня празднуем? Мы сегодня празднуем День народного единства. Это праздник символизирует единение всех народов, национальностей, проживающих на территории большой страны. Ойынға түшкен бучифт ялы кинарында топлағанларның епісіне яқшы кейф бағышлай. Әм өмір бойы, әмді ойында берабер. Өмір арқадашлар Александр Досужев, Веклара Кравченко, яқын 20 ел бераберлер. Очень хорошее настроение, праздничное. Это вообще прекрасный уголок нашей страны. Очень красивая природа, море, солнце, люди очень прекрасные. Байрам шерефине Ялтанын сақақларыны байрақлар ве башқа темсалерден яраштырдылар. Ама тедбирлерінің бойы қосмы онлайн формата кечті. В связи с этими эпидемическими мерами пришлось отказаться от многого, потому что Ялта – это точка притяжения. Мы всегда стараемся все праздничные мероприятия проводить на высоком уровне, расширено, но, к сожалению, сегодня это будет в минимальном усеченном формате. Эпидемияға қаршы шерелерні әркес реаят еті. Ялта бүгін яқшы аванин қовандырды. Бұл сене халқылар бірдімлегі күні әвелкі кібі мехязлы шекелді қайт етілмесе біле. Ялтылыларының жоқысы байрамға қошыла білділер. Праздником! Ура! Чешит милетлерінің векелері олған Қырым сәкенлеріні бірлештірген эсас шей. Бұл Русияге, туған Қырымға, туған шерге олған севгідір. Олар эпосы бераберлікті Қырымны да гүзел етмеге тырышалар. Сабина Дениева, Арсен Фукала, Миллеті чун, Ялта. Халқар бірдімлігі күніне бағышланған концерт Орион адлы бала генчлер мерkezінде кечті. Тедбірде Қырым Бұлғар жемиетінің іштирак етті. Мерkezде тербие алғанларының милли киімлері нумайыш еттілер қавсызлық чәрелері себебінден серджілер арасында тек ең яқынлар ве журналистлер олды. Бұақта невбетті келев қамызына сейретіңіз. Любые мы трудности вместе осилим, и только в единстве сила России. Орион адлы бала генчлер мерkezінде тербие алғанлар халықлар бірдемлігі күніне бағышланған концерт программасына азырладылар. Ожаларының тұрышуларынан олар бұл байрам ве оның мұйымлігі ақты чоқ шей білелер. Этот праздник дружный очень, и он нужен для того, чтобы не было в мире боев, как была война Первая мировая и Вторая мировая, чтобы была дружба на земле. 17-ші асырның башында Москва шәрі халық ордусы ile азат етілгеніне бағышланған байрам 2005 сенесі тесіс етілген еді. О вақыттан берлі Русияда ел ноябрьның 4-ші күні халықлар бірдемлігі күні қайдетіле. Мы здесь, руководители клубных формирований, смогли найти ту форму, которая детям разъяснила, что они сегодня в разных национальных костюмах, но они все держатся за руки, они все в одном кругу. Бала ве генчлер ойынлар тошеділер ве шehirler оқыдылар. Азырлық бір ай қадар девам етті. Мұнда тербиеленген 18 балаға сейіржілерден тек реберлер, яқын адамлар ве бір эко объектив бақты. Артист бақытлы олмасы үшін о тоқ олмақ керек. Перде артында балалар үшін мини-фуршет софрасы донатылды. Қапынған соң кенеде ойнамақ мүмкін. Милли киімлерде айры дұйғылар бағышлай. Бір өрнек айры милетінің тарихына ача. Наша автономия болгар общается со всеми автономиями. У нас в городе Симферополе 23 национально-культурных автономий. Мы поддерживаем отношения, ходим друг к другу на мероприятия.
Яш артистлер бу ноктада токтамайып, сакка етіп бармага ниетленелер. Эгер эпидемиологик вазиет рухсат берсе, анда олар бу программаны февральның 23 күнү тагдим этежеклер. Йылбаш байрамлары күнлеринде исе сакат балалар үчүн реабилитацион мерkezде масал көстермеге ниет бар. Ленуза Бурсеитова, Марина Соловьева, Дмитрий Низовой, Меллет үчүн. Без халатлар киген бізім деверіміздің қараманлары. Суткада да 24 саат, аптада 7 күн. Олар коронавирус юқма хасталығына қаршы көреш алып баралар. Бізім камерамыз бүгін екім Александр Зигандировға доғыртыла. Насыл етіп уролог екім инфекционист, яғни юқма хасталарыны тедавиленгерлер. Екімге кечкен нақта Ленуза Бурсеитова тариф ете. Бір қач дақалық азырлықтан соң екім көрінмеген дұшманға қаршы адымламаға азыр. Коронавирус еле бағлы вазиет 16 йыллық тәжірибесі олған уролог екімнің яшайшына өз денішмелеріні көрсетті. Врачей-инфекционистов, как вообще, в общем, врачей не хватает, а именно инфекционистов тем более. Поэтому мы все прошли обучение по ковид-инфекции. Это актуальные вопросы ковид-инфекции и респираторная поддержка. Получили сертификат и, соответственно, мы можем заходить в любой инфекционный ковидный госпиталь. Александр Рустамович Қырымны айрыжа севе. Оның үчүн мында Башқортостандан келіп, земский доктор программасы бойынша чалыша. Ама деңіз манзарасыны сейір етмек еріне кене қырмызы зона деген сынырыны кечіп, яшайыш ве өлім арасында күрешуде иштирак ете. То есть одевать вот эти СИЗы, заходить в красную зону очень тяжело. Сами понимаете, что это костюмы, они не дышащие, потому что дышащие запрещено. Практически противочумные костюмы, это выходишь весь мокрый. Эким иtiraf etти ki бойле корчаланув костюм içinde aman ава қалмай. Yüzünde tereyan izler peyda ola, олар тек бір қач сааттан сон yazıla. Ama Александр Рустамович кыйынлыклардан коркмай, атта маска түбінде эр вакыт күлімсірей. Хасталар bundan еңгеллик дуялар. В свою работу я пришел с удовольствием. Я горжусь, что я врач, что я помогаю жителям Республики Крым, жителям Ленинского района. Конечно, тяжело. Учиться тяжело, и работать тяжело, но трудности нас не останавливают. Тиббичилер бар күчінен чалышалар. Бу вирус бір кімсені аямай. Александр Рустамович өзуде ковид хасталығыны еңді. Бұнен берабер эр күнішіні девам етіп адамларға ярдым ете. Страшнее на улице, гораздо страшнее зайти в какое-то помещение, где много народу, да, тот же общественный транспорт, какие-то мероприятия, магазины, там подхватишь гораздо быстрее, чем у себя на работе. Вирусны еңмек ве бу ақталaf юрсетмек үшін хасталар ве екемлер да чоқ шайны өз башларындан кечірерлер. Acele yardım машиналары еп қатнай, тиббичилер бригадалары күчлеріні аямай чалышалар, ковид ise да кері қайтмай. Көрінмеген дұшманға қаршы күрешнің ок сыраларында bulunған екемлер бүгін керчектен де қараманлар. Бу эм сменалар нен небетчілік, эм өз айлелерінден айрылу, эм де дақалық, сатлық телуке. Шымды бутун хастахане бір буюк механизм кебі чалыша. Ленуза Бурсеитова, Вера Мазана Ливапов. Меллет үчүн Еді Кую районы. Шымды кедақаға бұ хаберлерінің етседі, кележек айнымызны қачырмаңыз.